Lai spa lai pra. Lai spa lai pra. Kagurtangupa badukun badumen simbakuin. Amen. Kajinge jungutra jungi Jesus Christ. Bakajingi jungublay. Lamba kajinga suluk jungumen simbakuid. Kindon ringad batpi baro. Ringad batpiro. My dear brothers and sisters in Jesus Christ, today we celebrate the memorial of Saint Monica, the mother of Saint Augustine. She became a saint solely by praying for the conversion of his own son, Saint Augustine. She showed her holiness by being a prayerful woman. This is something that we can learn from the life of Saint Monica, to be enduring in our prayer life. Even when we find that our prayers are not answered, we should keep trusting in God, so that at the appointed time, God will answer our prayer. And that is what we find in the life of Saint Monica, who kept praying for the conversion of his son Augustine. Finally, at the end of 8 years of long wait, heaven answered her prayers. And we have two saints in the church because of her prayers, Saint Monica and Saint Augustine. On this day, as we remember her and pray through her intercession, let's pray that God will also give us that taste for prayer in our life, even when there is no apparent answer to our prayers. As we join this Holy Mass, let's surrender ourselves entirely at this altar with all our sinfulness, our shortcomings, our failures, especially those lapses of our sin in the areas of our prayer life. Let's ask Jesus to pardon us. Napla, how brave badan bor baro, badhavi ko himen ko para, bangale po shibune, daki jimber card bakaktin, daki kam, daki jingle klep, daka jingle palajunga, daka jingle palajunga, daka jingle palabakrawe junga, namakata nakapabya kamaria bakuy, kawaisa katisoti, yaki angal bakuringkuy, gabi ko himen ko para, Banduana Kabindazuna, outright blazing. Ublay Badanbor Baro, Unisneyangi, Badiandalam Yakipop Jungi, Unyalam Yangi, Shaka Jingim, Bamjukut. Amen.
tongin ya duwai. Koble me ubala penkre na kabinda kaba id yame ya ke ki baba ki bagim la ban yoi to penda biaki dono jongi ya ka jingtrang ban id yame nangba da kaba id yame ha ke baro but nalor ke baro inyo ya ki jingular jongme ki bapala layam ya baro ki jingnangud dau try jongi uji sukris ukun jongme ubayim but sin sharngad me ha ka jingalong ka ve jongmen simba koid ublei jinom la jinom. Amen. Kecumpulin na kesithi baar, jangu Paulus bakho cagi Kristen na Thessalonika. Siapang kecunguan utra jangi uji sukris, pat kecungalum lang jangi panasem ya u, ngi kerpa dia pi, ko para bangai, panam siap penkulmar jengmut, ni siap penting khala. La kadai da kecing gran belai, ne da kepuris kam, ne da kesithi kabapau, kumpa la pak nangi, la kumpa kesengi cung utrai, kala la wan. Wacha apa uno unsya skor ya pi, ha kano karukom. Ublay la khot ya pi, da ka gospel jungi, kenang ba bapindubyo, ya keburam cung utrai jungi uji sukris. Te kumta ko para bangai. Tu yang skam bato batriang, ya kicing hikai pateng, kumbala hikai ya pi dangi. La kadai, da kaktin ne da kasithi. Tu utrai jungi uji sukris hi, bat ublay ukpa jungi, ubala i jangi, bat ubala ayangi, ya kacing pentengan bom cukut, bat kacing kerman babha, da kacing ai. Un pentengan lami kira no jong pi, bat un penklanya ki, haman, la kakam, bat kaktin babha, kaktin jong utrai. Nagasam kendai pun riu menembar nyospa prabusau ngerawai untuk rekod kendai sepau terter.
chak tin play kalong kabaim. Bat keban bor kamne pada kalong walam aliang serti. Try undon ringat barpi. Kajing bele nak gospel bakut katkum Matthews. Kaburam hame kutrai. Ha kataka por u Jisu ulaong. Kodit yapi kistadain baki Pharisee riu arsab. Namar pi ai yaka bashipyu wat na u pudina ka sia wat ujira kadwa fi landet yaki kamram kibakam kongsan jonga ain kam ka jing bishar hok ka jingle isne baka jingbaktin yakine fidei banle klem da leklet yakiwe pad fiki nongyelam bamtla yaumai the pi GR sani henry yaka utpad pi nguid korditya pi Kistadein baki Pharisee riu arsab namar pi penkuid yaka bashar jonga kuri baka pliang henry hapopad kidab daka jinglut baka jimbam kuid fiki Pharisee matla to penkuid shua yaka bashpo jonga kuri baka pling ba kumda kaba habaru kansa kuid ka gospel jong try Kachingalo hame kukris. Matthews lengnong ke ba sang kod balai piu ka ong Nalawan emban kod yakiba ho henry yakinong pop shaka jingla bamut. Ujisu uyid yakinong pop. Henry uisi yakapop. Kave naki pop ba ujisu uisi kadeka jingar sap. Hag gospel ba mindakasngi ujisu ubatang ban penrem yaka jinglong arsab jongi nongyalam jonggabalang but wanra haka jingshai yaka jinglong asab ka jongi upenbao yaka jingbam skukrem ka jongu khalor kane jinglong arsab ka jongi wadban ai jingterwa ha ing mane ru wong yaki bapi ai jingterwa daki kenja musla ki bapi sngi baki long ki barid Baki bamlong kiba kordor yapi. Henry Piklet yaki ain kiba dongkam ekun kikam isne kahok baka jingaine. File yaki kam kibarit wad yaki kam balangru kumki nuksa bansiu kasna tang ban yoi kibriyu Henry Pimle yaki kam ban ai yakahok jongi nongtre ki jongpi Nepimle yaki kam isne nepim sumar ba yakalok ne ulok jongpi haing. Ujisu sa shisin o penrem yaki kam jongi Pharisee shabam ka jingle kuid ba shabar ka jongi Henry shapopat kidab tang daka jingar sap jingbishni ka jingla kot jingla lord. Ngiyong bangim klim Henry ngidong ka jingmud jimberkat bamkuid hapo ka minsim jongi ngi ong bangim penyap riu Henry ngi isi ne ngimap yakiwe ngi ong bangi don shibun ke perlo Henry ngi kran snyu shapang jongi ngi pensnyu yakakirteng ka jongi bangim kloy ban id yaki kum kinaki jinglong arsak u Jisu u penrem mendakasni shisin kabe kakendei kibriu kalam yapmat palad yaka
Jingba Briu Jungwe Upara Marjan Jungabaka La Yato Batu Henry Hadien Bun Tayu Kalab Yaka Jinglong Ba Shisha Jungu Baulong U New Bain Yakiwei Umlong Ubakit Kia Yalaki Kamram Badbun KK Ki Banskukmen Bankren Niped Yake Kibapo Shabar Henry Ublay Uped Yake Kibas Shapo Jungudonu Jungi Te Tongin Bishar Yakiwei Daka Paid Shua Yake Kibadon Shapo Kumba Ujisu Uped Yaki Kibadon Haki Donod Ki Jungi Banban Name Bishar Daka Baped Yake Kabadon Shabar. Ngangid, how blay pa badan bor baro, unang tag nem baka kindu, but how Jesus Christ kun mabarway jungu, utray jungi, ya bala kunam simbakun, ya bala kanaka Maria Kisoti, bala shalabin ko kunis platos, tasanat na yaw, bala hiya shibaya, akas balay bagbat baya. Ulagi shabneng shongshomonu blay paban bor baro nang taon magbishar akademiya ngangi hamin simbakut agabalang katolik bakut agajigun silo keringkut agajimap ekipop agajimap kado agajingin bamjukut. Amen. Lai spark nhiều khandai. Duai ko para baka jinia janga ba jongpi kalno kabab diang hun hau blay uppa badan bor baro to trai bibeng chikinya lagi ti chongpi na kabenta ka chingro ko boron ka karteng chongu ka chimento yangi pada kabalang buku chongu baro ko wei ko trai me ubalam penyo halade yau pai ka jingting kun da kabeka jinia kabala turwa shisin bashi junom तो स्नोस्ने बन आई हांगी या कि जिंगे जंगा जिंगयातली बका जिंगसुक हा कबलांग जंगमे दाउ क्रिस उतराय जंगी आमेन उतराय उंडोन रिंगाद बटफी रो तो किंदु यला कि दोनुद ni kintu ya ki shau trai तो गिन्या आइंगु याउ ट्राय उब्ले जंगी ka shong hok bat ka dei दाशिशा कलोंका बशंग होक बका बदे kai देती जंगी बका जिंग पेनिम यांगी man lakapor ha man lakapor baka jgaban aingu yame kapa ba koitam lengba ukun bayed e jongme u Jesus Christ kaktin jongme da ba milato ya kai kai baro ya uba mila pashangi kum unong penim bat unong sispa
ubal long do daw min sim ba kuid adi ubala ka naka te soti kat ba udang penda biya kamon jong me baat pinyo hame yaw pa ba kuid ula pi ala kakti haba ula shashitom nang ba un batang no yaki saite sad kum jonga jingyap badban un pen baw yakabor jonga jimi pad te damar kata ringad baki angel bakiringuid baro ni permina yakaborom jong me kat bada kawez kasur ni om Sham long ubakut ko try katime junga jingo idbaro namar kata ngi kirpad yame to pen ko pen ganda yakine ke jingter ba jungi daga pa pa yaw min sim jung me kumga umjer halor jungi bagan kala long yangi kamet bakas nam jung try jungi o Jesus Christ ha kapor baladi no yawo udala kamos ngoba ula priyang yaka jing shashitom ula shim yau pu udakaba aingu yame ula kriya yau vad ula ai halakisin ran uong to shim ba to bam na kanepi baro namar kane ko long kamet junga yakaba NIT na kabinda jumpi ha kaju karukom yandalala yabam ulashim yaka kuri madakaba aingu biang yame ula ai yak halakisin ran uong toshim batodina kanepi baro namar kane kolonka kuri jangas nam janga janga judang badmai badbam chukud yakaba enpenbi na kabinda jongpi bad na kabinda ki babun na kabinda kajmab yakipob tole yakane banken ma viana kajing maya janga jingei kata sin Bani pamyune bani dila kami kakuri ni pembra rajing yang some kotrai Namarkata ngi kriba penmenda ya kajingyab kajimi pa jungu ngi terwa hame kotra ya upu jonga jingim udia kha kuri jonga jingpenim ngi da aingu aidam namar me la nyuyangi ki badban yo hakmat jugme badban shakri yame da kabas nyurit ngi kirpad yame ba ngi ki ba yo binda hakamat bukas namu Chris ngi lo ki bala pnya telikawe daumen simba kuid
तो खनमाओ को ट्राया का बलांग जंगमे का बलांग फ्रियांग हसला का बरते बत्तो पेंजना या हाका जिंगीद रिंगा बत उ फ्रांसिस उपा बाकू जंगी उ विलबत मावे ने बिशप जंगी बत बरो किलिंग दो तो खनमाओ लमरु या हिमन की पारा शनरांग बत किंदे की बाला यो थी या दा का बाकरमन या का जिमी पाद बत या बरो की ब्लैक लात नो हाका जिंगी स्ने जंगमे तो प्रियांग या की शाका जिंग शाय कत्मत जंग जुगमे तो इसने यांगी बारो ngi कृपा दिया में बारंगा बका मरिया तो सोटी बाकुद ककमी जंग ब्ले उ जोसफ बाकुद उकरिन जंका की अपस्तोल बाकुद बत बारो की रिंकुद की बाला पेंग्सने बया में पतंग ला पतंग इन लोग बन बबिदबान यो बिंदालेम हाका जिंगिम बमजुकुद बंगिन यरो बत बंदोन बरोम या में दाऊ खुन जंग में उ जीसस क्रिस्ट Dau lembadu badhau Kalong hame uplay uppa badan bor Haka jingelong ka vejung men simbaku Baro kaburom baka jingero Junom la junom Kumbara hukum yangi dau nong penim bat kumbara hikai yangi dagak timble nginu depan ong kokpa jengi babane kalau baku keteng jengme kanwan ke hima jengme kalau keman jengme haka kente ke babane wayang imda ke jingan jengi kabrasi batama benye rika jengi kumbang rumah ke bless yangi udulan yangi shaka jiban shoy Andrei tu bali na kavasniu. To pelari yangi ngikirpad ko try na ka jings ni baro ha ka jings bun jongme wai jings jingsai ha kisni jongi nang bada ka jingira ko jings ne jongme in lai barabor na ka pop bagin yo jingeda na ki jingjen jar baro kat bagidang apni lindi ya ka jingar ben ba khoi baka jingwan bak jong nong penim jongi hu Jesus Christ Namar kachome kalom kihma, kachome kapor kapurom, chinom la chinom. Kotrai Jesus Christ, may ubalong haki apostol jong me, ka jingsuk nga ye happy, ka jingsuk jonga nga ai happy, wat pedi yaki pop jongi, Henry yaka jingir jonga balang jong me,udha ka jings bun jong me, duai haka yaka jingsuk buka jingya telikave, katkum kamon jong me, Mami ubayim but ubasin shar jinom la jinom. Amen. Kajing skutrai kan don barabor ringat bat pi. Ringkat bat piro. Dongin yatrba yakadaka jingsuk iwi highway pat. Hak mi ukun lang broad jung blay. Hak mi ubakit no yaki pop jung pate. Sukido yaki balakod. Shaka jingawai jung ukun lang broad. Kukadra ngamlong kabasham ho kumanundung ho piying chunga. Reshong kan kakil bakamasim chunga katsakyahi.
Tong in ya duwai. To penda pura hangi kotra ngi kirpad ya kakam pen ki ajang ka dingis ne jang me but to penjanai but to riyangi ban long kida kibaha ke baro in laban pesne ba yame dau kris utrai jangi. Amen. Utrai undon ringat bat pi. Ringkat pat piru. Play badan bor baro un kirku ya pi uppa badukun badumen simba kud. Amen. Kilaysuk kamas kalawai. Ngis ngongu yau blay. Ars pasam pun yau. Amen. Enyero yo trai Jesus Christ. Chinom la chinom amen.